Wakunze Sunlook TV rero murabizi mu bikorwa bimwe Sunlook Studio sango dukora harimwe ibikorwa byo kudukota tukagenda mu mariage twarabwiye ko kamera mu mariage ku bantu mwifuza gukora mariage rero no munsi twaje muri rumwe mu manza mu diri twarose na Sunlook TV na Sunlook Studio yose aba photographe aba cameraman ba kamera urubanza na murahawe ikaze no kuri YouTube channel ya Sunlook TV mugira amasubscribe n'abasabone kugira ngo nabashaka kuri imanza zisukuye amafoto ameze neza n'amavideo kama muri Sunlook TV. Bro, ingo tubereke ukuntu ibintu bitesa hane ndani. Cameraman ni Drizzy Chachana. Safi. Uko safi? Ndio. Chima yako? Ndio, nashukuru. Baba umependeza una. Haya, shukrani. Viko ajabu humu ndani. Bo, hapa tuko mambo ya ndoa. Ndio. Maana yake ni sherehe ya ndoa, wanafamilia na wamekutana, ni vitu viko fresh. Ulionaje movement ya hii studio ya Sunlook? Unaona Sunlook ndio ilikuja hapa kupiga mapicha, Sunlook ndio ilikuja hapa ku take ma video ya hii harusi. Unaonaje mchangamoto zao? Unaona wanafanya kazi. Unaona kazi ni nzuri baba? Kazi kwa leo mnajitahidi. Naona kazi ni nzuri kabisa. Panabaki sasa tuone video itakuwa ni aje. Asante sana kwa muda wako baba. Ndio. Wakunze Sunlook TV rero ni murabizi ni studio itavyorosha, turabikora neza mu manza zanyu ku bantu mwese mushaka gukora imanza zisukuye zitesa amafoto ameze neza, ama video ameze neza sukuye ari ku rwego go hejuru. Ntanahandi turi mu Kamenge kuri ku Nyabagera conference. Ni kuvuga ni ibintu bitesa sana. Ciao.